Ditabeng tša leleme la Sepedi go tšwa meagong ya kgašo re gaša thwi go tšwa Studio 10 ka Auckland Park, Johannesburg. Re thoma pele ka dihlogo tša tšona. The ANC is saddened and it's received with profound shock the news of the passing of our comrades. Palo ya batho bao ba hlokagetšego kotsing ya bese yeo e bego e tšwa kopanong ya ANC ya ditshepišo tša dikgetho ka Durban e hlatlogetše go senyane. Rona banyana basetsana ha re kry di-opportunity tse di tshwanang le tse nako every time. Dipapading barulaganyi ba papadi ya matswele ya basadi ba tletše kholofelo ka ga bokamoso bja papadi ye ka mononageng. Dumelang magagešo go polelo ya matsogo re hlathollelwa ke modirišane mmogo le nna Triforce Ntswelengwe. Balatedi ba senyane ba mokgatlo wa ANC ba lobile maphelo a bona kotsing ya bese ka masa le kgono tseleng ya R33 magareng ga Vryheid le Paul Petersburg ka leboa la KwaZulu-Natal. Maphodisa a re banamedi bao ba be ba gomela Mpumalanga go tšwa kopanong ya ANC ya go tsebagatša lenaneo la ditshepišo tša dikgetho ka Durban. Batho ba 54 ba gobetše fao ba bane ba bakwago le badimo. Go sa le bjalo ANC e re e sa garogile matswalo gomme e rometše mantšu a hlobošo go ba lapa la bahu. Various emergency services are at the scene of a bus accident on the R33 between Vryheid and Paul Petersburg in KwaZulu-Natal. According to a preliminary report, the bus was traveling from the Moses Mabhida Stadium when it overturned. 8 people have so far been confirmed dead and scores injured. Those that are injured have been taken to various hospitals in the area for medical care. The ANC is saddened and it's received with profound shock the news of the passing of our comrades. We're coming from this very historic Maihlome rally, which was reminiscent of the Maihlome rally of 1994, given the weight that our members in this province and all over the country gave and lended to this rally. We're very sad that on their way back home in Mpumalanga, these are comrades from the Chief Albert Luthuli sub-region, and perished on the road. They were in a bus. We have been informed that at least 9 of them are concerned. We are very have been confirmed dead, and of course, as you say, others in critical condition. Go sa le bjalo mekgatlo ya EFF le IFP e rometše mantšu a kolobohloko go ANC le ba malapa a bao ba hlokagetšego kotsing yeo. Seemo se sanganyegile ka leboa kgomo ka ntlenyana ga Polokwane ka Limpopo morago ga go hlaselwa ga dikgwebo tša badudi ba dinaga di šele. Barekiši ba tikologo ba ile ba šarakantšha le go fiša dikgwebo tša badudi ba dinaga di šele e le seo ba lwela ditokelo tša botho ba rego ke dihlaselo tša lehloyo la batšwantle. A ke mašaledi ya dikgwebo tša batšwantle tšeo di rekišwago ditšhelete le meago di latswitše ke mollo. Barekiši ba mmileng ba latofatša batšwa ka ntle ka go ba bakiša le go tšea mafelo a bona a kgwebo. Badudi le bona ba šupa masepala wa Lepelle Nkumpi ka monwana. Tlhakatlhakano e leng mo e tlhotse ke masepala wa rena wa Lepelle Nkumpi. Everybody wa ipea mo complex ya rena gore e tlhakatlhakane. Batho ba šume mo ba sena mangwalo a maleba a go rekiša mo di-complex. Ki yona e hlotše go taba ye. Mmile batho ba le gore ba tswelela ba tlola from nowhere a get ba tla mo wa borena a get ba fetša ba re tšela mmereko le gore na sontse rudi ka bosereng. Masepala o gare o phethagatša leano la go huduša dikgwebo tša batšwantle. E nngwe e leng gore re kwanne le bona ka yona ke gore e se masepala rena re kerile site re ba budgetše 2 million. Mokgatlo wa ditokelo tša botho o ipiletša go mmušo go tšea dihlaselo tšeo bjalo ka tša lehloyo la batšwantle. It is our wish that the government and law enforcement need to acknowledge attacks on foreign nationals and their property as xenophobic and should take decisive action. We are aware that some of them have already opened cases. Hopefully, SABC should investigate and hold those responsible to account. Go sa le bjalo maphodisa a re go golegilwe ba gononelwa ba babedi dikgarurung tše batšwantle bao ba bego ba hlasetšwe ba tsene ka monga wa seloko. Mopresidente yo moswa wa Namibia Nangolo Mbumba o re mmušo wa Namibia o tla tšwela pele ka mošomo wo o dirilwego ke mopresidente yo a ithobaletšego boroko bo bogolo Hage Geingob ge
ge a e fa polelo pele ga bao ba bego ba tsenetše tirelo ya poloko ka Windhoek, Mbumba o rile go bohlokwa go naga ya Namibia go fitlhelela tokologo ya ikonomi. In our governance, we will continue to uphold the Constitution of the land as the supreme law. We will strive to be transparent, accountable, and inclusive. Yes, we will continue to pursue the second struggle for economic freedom of Namibians with the required urgency, efficiency, and effectiveness until shared prosperity and social justice are achieved for our citizens. Re sa le amogela ditabeng tša Sepedi. Borakgwebo ba lesome bao ba sa tšwago mahlalagading ba be ba phinkgišana phadišanong ya Youth Business Pitching ka Free State fao Kgotso Moloi a thupile go sefoka. O ikhweleditše thušo ya mašeleng le yeo e sa akaretšego mašeleng ya go balelwa diranta tše 500,000. Phadišano yeo e be e rulagantšhitšwe ke Kgoro ya Hlabollo ya Dikgwebo tše Nnyane, Boeti le Merero ya Tikologo. Maikemišetšo e be le go utulla dikakanyo ka tša kgwebo ka baswa le go aba thekgo ya go godiša dikakanyo tšeo. Mmušo wa Free State o bontšhitše tshepo le go ka thekga baswa ka ditšhelete le go ba kaonafatša. Baswa ka porofenseng ba be ba phadišana go thoma ka didistricting go fitlhela magaolakgang. Bao ba bontšhitše go tsebo ka karetšo go tša kgwebo ba ile ba hwetša moputso. Phadišano ye e na le dikgwedi e thomile pele ga ge e fihla mafelelong. Ile tseletelele re qadile di-districting mo re kopantseng haholoholo batjha le ha e le hore SMME haholoholo a se batjha mare re batla maano ho tswa bona hore na bana ka re thusa jwang ho aha mmuso wa province ya rona. Mohlodi phadišanong ye o ba ya beile shedi go dikhampani tša di-insurance le mathata ao ba kopanago le ona. Yena a fenya morago ga go tla ka tsharabololo ya go thibela go senywa ga dikoloi ke dipula tša matla ka dibe. They provide impact resistance, so e kgona ho thibela hore ha kulo e betswa ke majwe a pula e be kgona ho absorba impact eo. So di cover tse teng ka marketing ka jeko bongata ba teng di rekiswa as part of a vehicle buying experience. Lefapha la ipiletša go mafapha a mangwe go ka tšwetša pele phadišano ya mohuta o magareng ga baswa. E kenyeletse le hore re tla batla di-captains of industry bana ba laela moruo ba nana gore ba tsebe re na le mofuta o tsena wa program mme ba re thuse gore re ba ntshetsa jwang pele ba hole mme ba re thuse ka kgolo ya moruo ya province ka go fehla mesebetsi le hore re kgone go fetofetola moruo gore ba bang ba le leng gore bana ba sa dumelle gore ba nke karolo ka gore moruo le bona ba nka karolo. Go be go se bobebe phadišanong ye mo mofenyi a bego a phadišana le baswa ba senyane go tšwa ka di-districting. Ishmael Mudiba, Ditaba tša SABC, Bloemfontein. Go tša dipapadi yo tee wa barulaganyi ba basadi bao ba nago le license ya ntwa ya matswele Sinazo Moroke o na le kholofelo ya gore bokamoso bja ntwa ya matswele ya basadi bo a phadima ka mononageng. E fela o re ba hloka thekgo ya mmušo le mafapha a private. Polelo ya Moroke e latela go swarwa ga tournamente ya ntwa ya matswele ya basadi ka Kimberley. Le ha tournamente ya ditebele e hlolehile ho hohela babui ba bangata, bahlophisi ba hlalosa ha morero wa bona o atleile wa ho pepesa makgabane a basadi lehlakoreng la ditebele ka hare ho naha. Rona banyana basetsana ha re kry di-opportunity tse di tshwanang le tse nako every time, so this is a very much appreciated opportunity for me. Ba bileng le seabo ba ena le tshepo ya katlego ya ntshetsopele ditebeleng naheng ena. We are looking up for le rona ka mosho our young boxers. They will turn up to be pros also. We are looking towards having more tournaments in 2024, looking towards knocking in more doors. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Bageshu di felela mo gopola gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokaganyo a Facebook, X, YouTube e šita le nomoro ya rena ya WhatsApp fao le ka kgatha go tema gona. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla le tlišetša tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go sasa. Go latela kakanyo ya maemo a boso go tšwa go rena go ba sehlopha sa Sepedi go bile bose go ba le lena.